Kari United States of America kalapan pai ya kilah jar aspa san prangut kinong India hau news nem haro ar pratrik unaiveng bat kabadero kabahero hagi khandu tulikus nem kaba Donald Trump udon ya kathong pan bekrat ya kibamdai ki trairi ne bare kumtana kaleng kari India kala de pentikna shua ya kibreu na USA bagi dai kinong India habalakit ya ki dak lingsun sha India Badia kene laong dau Minister of External Affairs kari US Jaishankar hapok ka Raja Sabha laong shosho bakini ki balasa pan pai syari India ki bedai ki breu ki bombiang ki kot kisla bat ki balasa palat haden balkut ki bisa bat ki batak khainany shosho laong hakane ka jingpan pai ya ki bomdai ki trairi jong kari USA laong layo ban kem ki breu ki bakari India kawat hakane ka lingsun bat kita ki bakanthop ya ulak Windar Singh baru anol bisnoy House nam arjar posau la syapan pai kumbaci jar laispa nrupu prangut parau news nam arjar posan la syapan pai hadu lajar arspa san prangut badia kane lale barai dau Donald Trump haden kajing phe jumut apdeng kari India bat kari USA halor kapang kajing thet umpanyang kari India na Russia kumta sachisin la panong bat khain kelum naro usnam arjar khandai hado menta lakot kumba khat prajar praspa arpho arngut kinong India kibal syapan pai nari USA syari India